Nĩ muthenya mweru kuri muingi bururi-ini wa Afrika ya muhuro thutha uria urari munini wa mutongoria wa bururi ucio Cyril Ramaphosa kuiyukia utongoria wa bururi ucio kurumira kweheria kwa Jacob Zuma uria kiama kia ANC kiagite mwihoko nake gikimukuruhania na ungumania. I also thank the citizens of South Africa for the privilege of serving as the President of the Republic since 2009. It has been an honor that I will cherish as long as I live. I wish to thank members of cabinet. Ramaphosa aiyukia utongoria wa bururi ucio riri utonga wa South Africa uthiete na mbere na gucoka thi ni kiria kirerwo ni utongoria utari na uigiririku undu uria Ramaphosa augite ni kunyitanira na atongoria na ciama bururi-ini ucio kuriukia. Kurumirira kuyeheria kwa Jacob Zuma na munini wake Cyril Ramaphosa kuyukia matamu ma utongoria ta president wa gatano wa bururi ucio. Atongoria matiganite matongoria ni mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta ni matumite ndumiriri ya wendi mwega kuri Ramaphosa makimwihoka gutwarithia na mbere bururi ucio. Ndumiriri-ini yake mutongoria wa bururi augite ni turatugeria Cyril Ramaphosa ni guthurwo ta president wa gatano wa bururi wa South Africa na ni turetikia ni guthie na mbere na gutwara bururi ucio na mbere. Oho no turacokeria Jacob Zuma ngatho ni wira uria arutire bururi ucio na Afrika yothe. Na watongoria ciama itiganite bururi-ini ucio makimuria kwirutaniria na kio hari ihinda riria ritigaire hari utongoria wa kiama kia ANC kamwira githurano gitafanitio mwaka turorete niguo kwagagiria miturire wa makiria ma andu milioni 45 bururi-ini ucio. No na kuri uguo guikio nja kwa Jacob Zuma ni kwamukiritwo na njira itiganite ni muingi wa South Africa. Because it's just a new South Africa. I mean, like, that's why we actually sang the national anthem, because everyone was just like new beginnings. It's been a long roller coaster, a whole 9 years of him being president, and we're just so happy that new leadership is taking up, it's coming to South Africa, so that's why we were just very excited. Macio magithiaga na mbere mutongoria wa mungethaniro bururi-ini wa Zimbabwe Morgan Tsvangirai ni ahurukite kurumira ndwari ya murimu wa kansa ari bururi-ini wa Afrika ya muhuro. Tsvangirai ahurukite ari na ukuru wa miaka 65 na eguturaririkanitwo ni gutongoria mbuto ya mungethaniro kuri uria wari mutongoria wa bururi ucio Robert Mugabe. Hawat Mangis taklai minister na imeri tarikitie guitika uria urari prime minister wa Ethiopia Hailemariam Desalegn nendekeire kiama kia Ethiopia People's Revolutionary Democratic Front akiuga ni egutiga wira ta prime minister wa bururi ucio na mutongoria wa kiama kiu kurumirira ngui iria ithiete na mbere na kwiyumiria rugongo-ini rwa bururi ucio na igacungiriria ikuo cia andu aingi. Desalegn riu augite guikara ta prime minister wa bururi ucio ari gikiro-ini gia kuramata ginyanagia kiama kia EPRDF na bunge ya bururi ucio cietikire marua make ma gutiga wira na ciamure prime minister ungi. Handu-ini ha Kameme TV, Njĩta Kamau wa Mwangi.